Ngiyalibingelela bathandekayo uma sihlangana kulesi sifundo sechumi lanye saleli ikota. Ongekhumalani ngalesi sikhathi ngumfundisi uG Ndilo inxosa engilawo bana basivesi. Salibonani babukeli labalaleli, siyajabula ukuhlangana esifundweni okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Siyabingelelana izihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu. Siyathaba ukuhlangana njalo kulesi sifundo olibingelelayo umfundisi uK Khumalo. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu uJesu. Okhulumayo nguNozinhle Mpofu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje siza kuthatha leli thuba kubana sibe lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinike lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sichasisele amaqiniso aselizweni lakho bese siphila ngawo. Sicela ukubana ngesifundo ezinjengazona lezi sengathi singahlanjululwa silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu uJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga Gatsheni, Mpofu loKhumalo ubana sihlanganele labasilaleleyo lababukeli kulesi sifundo esiqhakatheke kangaka. Isifundo esilesihlobo esithi sona ukuhlala ezweni. Esendinyana ukufunda ngekhanda esifumana kuZaga 15 ivesi elika 1. Singakayiphambili ngesifundo ngizacabanga ukuthi usifalele leli verse. Impendulo ethobileyo iyaludedisa ulaka. Kodwa ilizwi elilukhuni livusa ulaka. Asike sikhangeleni bathandekayo ngokuhlala ezweni. Singakakhangeli kangako ngale ndlela ufuna ngekhanda. Nxa uthiwa ukuhlala ezweni, ukufikani emakhanda ethu? Kuyini esikucabangayo ngokuhlala ezweni? Okunye okukhona mfundisi ukuthi abantu nxa behlezi kunenge okwenzakalayo, kuba lezikhathi zokuthaba, kube lezikhathi zokukhala, ezokufelwa, lokuhlupheka nje ngenhlobonhlobo ezitshiyeneyo. Lezikhathi zokuxabana, ezokulwa ziba khona. So abantu nxa bekhona behlezi bendawonye kunenge okwenzakalayo. Yikho engikutholayo. Ukungezelela lapha khuluma khona. Nxa kuhlezwe ezweni sibona kungabantu abale zehlakalo ezitshiyeneyo ezingenza ukuthi bangaboni izinto ngendlela efananayo. Hlezi abanye bafundile, abanye indlela abafundiswe ngayo kumbe abakhuliswe ngayo, indlela ababona ngayo izinto kwenza ukuhlala kudinge ukuthi kube lalapho esifika silinganiswe sonke ukuze kuphileke. Ukuze kuphileke. Ya ungezela khonapho. Abantu nxa behlezi ezweni uzathola ukuthi ngabantu abalamasiko atshiyeneyo, singathi ngama-cultures. Kanti njalo futhi uyathola ukuthi ngabantu vele abehlukeneyo. Bona ngokwabo. Even nxa sikhangela even ngezibongo ngabantu ababehlukene. Even ilanguage kwesinye isikhathi omunye uyabe mhlawumbe ekhuluma olunye ulimi ngcono ukwedlula kolunye ulimi. So khona ukukhana kwenza ukuthi nxa abantu behlezi kulethe ukwahlukana thize ekuboneni izinto lasekwenzeni kusiya ngokuthi umuntu yena uvelela kuphi umhlobo. Siyabonga abathandekayo. Kanti ke ngaphandle kwelizwe siyafunda ukuthi ngitsho lasebandleni kwesikhathi kuyafika lezi zinto nxa siphila sendawonye. Ukubana kwesikhathi kube lengxabano, kube lemisindo lani lakho konke kuningi. Nxa sibala izinto ezinjengazonezi, indlela ekufuna ngekhanda nxa siyilalele yona sizwa isithini? Mina ngiyizwa mfundisi lapha isithi imvelo yomuntu kumbe imvelo yoluntu ukuthi lapho umuntu engikhulumele ngamazwi aluhlaza kumbe ehwabhile
kulula ukuthi lami ngibisele ngalolo hlobo. Ngingabisela ngalolo hlobo kudala amanxeba, kudala ukubana kungaphiliswani kuhle. Kodwa nxa singalandela wona lo mthetho wemvelo ukuthi lapho kukhulunywe khona amazwi alukhuni ubisele ngathobekileyo, kuhle kube natural ukuthi umuntu uhle adede. Okay. Okathini ufuna ukuthi yikho ekade ngingakutsho mfundisi ukuthi ivele into engayenza ukuthi abantu bahlale kuhle ezweni yikuthi omunye nxa esethe wathukuthela wakhuluma ngendlela etshengisa ukuthi uzondile, umphendule ngendlela epholileyo, khona khuyana kuyenza ukuthi lo laka lwakhe lwehle. So yikho kudingakalayo ukuze abantu njengoba umfundisi ukhumalo ekhulumile ukuthi abantu sihleze singama culture atshiyeneyo, simhlobo etshiyeneyo, sifunde ngendlela ezitshiyeneyo, ukuzwisisana kwethu kuyahlupha. Kodwa singafunda khona lokho ukuthi uphendule ngempendulo ethobekileyo engelalaka, kuyenza ukuthi okhuluma laye ulaka lwehle. Asike sikhangeleni-ke isifundo salamhlanje maqondana la mazwi sithe sawezwa siwakhuluma kathesi. Isifundo salamhlanje sikhangela kakhulu uJoshua 22. uJoshua 22 otshengisa impilo yokuhlala ezweni lapho kufika khona ukungezwani kwemihlobo abangale kweJordani. Kanti ngaphambi kwalokho bancedisana ekulweni izimpi banqoba. Emva kokulwa izimpi banqoba sifunda ukuthi kwaba khona isikhathi sokuthi hayi kathesi asibuyeleni emakhaya siyohlala ezweni lethu. Laba bengale ngentshonalanga yeJordani baqabana bayekwakha i-altari elaletha imibuzo engqondweni zabanengi. Yikho sasikukhangele kabanzi kusifundisa namhlanje. Maybe sikhangela lokho kule mpendulo kule mbuzo engabuzwa esifundisa namhlanje. Imibuzo ekhona ngedinga ubana isixwayise ingozi yokuthi ucabangele into phambili ngale uthi lokho uthi yilokho anti siyazwanana. Njalo futhi into esidinga lapha ukuthi nxa sekubele ngxabano singayilungisa njani ingxabano singachithani ngamandla. Wonke osesifundisa namhlanje ake usifundele-ke sisiya phambili lapha uJoshua 22 ivesi ka-1 usiya evesini lika-8. uJoshua wamema amaRubheni, amaGadi lengxenye yesizwe sikaManase wathi kubo, selenze konke uMose inceku kaNkulunkulu eyakulayayo, njalo lingilalele kukho konke engililaye ngakho. Okwesikhathi eside khathesi kuze kube lamuhla, kalizange lihlamukele abafowenu kodwa lenze umsebenzi lo uJehova uNkulunkulu wenu alinike wona. Njengoba uJehova uNkulunkulu wenu wanika abafowenu ukuphumula njengokuthembisa kwakhe, buyelani emakhaya enu elizweni likaMose inceku kaNkulunkulu alinika lona ngaphetsheya kweJordani. Kodwa linanzelele kakhulu ukuthi lilondoloza umlayo lomthetho uMose inceku kaNkulunkulu alinika wona, ukuthanda uJehova uNkulunkulu wenu, ukuhamba ezindleleni zakhe zonke, ukulalela imilayo yakhe, ukubambelela kuye lokumsebenzela ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke. uJoshua wasebabusisa wathi kabahambe, yikho basebesiya emzini yabo. Ingxenye yesizwana sakoManase uMose wayeyinikile ilizwe eBhashani, kwathi enye ingxenye yesizwana uJoshua wayeyinike indawo lapho okwakwakhele khona abafowabo eJordani. Wathi uJoshua esetheka bahambe emakhaya wababusisa. Wathi buyelani emakhaya enu lenotho yenu enengi, lemihlambi emikhulu yezifuyo, lesiliva, igolide, ithusi lensimbi, lamalembu amanengi, bese lisabelana labafowenu lokho elakuthumba ezitheni zenu. Siyabonga. Nxa besilalela amavesi baba siphuma lemcijo enjani kula mavesi. Kunkulumo kaJoshua ekhuluma lamaRubenites, ekhuluma lamaGadi labakaGadi lengxenye yesizwe saManase. Kule mcijo kwani esiphuma layo lapha.
mina engikutholayo okokuqala mhlawumbe engakutsho lapha ukuthi izizwe lezi ezintathu uRuben lesizwe sikaGadi lengxenye kaManase batshengisa ukuzidela ngenxa yabafowabo ngoba sithola ukuthi nxa uJoshua ekhuluma ukuthi isikhathi sonke lesilenze kahle uzananzelela ukuthi nxa ukhangela kuJoshua 11 usiya verse 18 Joshua 14 verse 10 lo Deuteronomy 2:14 kuyaveza ukuthi bathatha isikhathi eside 6 to 7 years yeah besilwa bencedisana labafowabo ukuthi banqobe labo izizwe lezi endaweni abayiphiwe kanti bona ngapha eMpumalanga ngokulaya kukaMose inceku kaNkulunkulu babevele bona sebenjani sebetholile ilizwe labo isabelo sabo so kwakulula ukuthi bathi bona no thina asisangeni lapho thina seserayi so kodwa sithola ukuthi bachiya amakhosikazi bachiya abantwana bayancedisana labafowabo so okutshengisa sibili ukubambana lo moya omuhle ikakhulu nxa abantu bele mission belothumo lunye lukaNkulunkulu nanti indaba eqhakathekileyo belothumo lunye lukabani lukaNkulunkulu kuthi babezwisisa ukuthi lolu thumo kasuka Joshua kuphela ngolukaNkulunkulu abaye bathini kuyini okuyesukufumanayo lapha ukhuma sesitshilo kuyo kwakhona okunye ngunanzelelayo ngithola ukuzimisela kwabantu lapha ngoba babebhekane lengozi yokuthi sebengalimala empini kumbe sebengafela khona kodwa khona lokhu bakuchaya indiva ngesizathu sabafowabo sithola ukuthi asitholi lapho abakhonona khona ukuthi iminyaka simide silonke sisilwa thina okwethu sokusilungile kodwa bayaqinisela balungisele abafowabo nxa sikhangela lakhathesi njengebandla likaNkulunkulu balaleli lababukeli nxa singaphatheka emsebenzini kaNkulunkulu kuzaba kulutshwane ukukhonona kumbe kungabi khona ukukhonona lokusola ngoba siphathekile laba abantu baphatheka bencedisa abafowabo ngicizelela khona lapha sinanzelela ukuthi abantu laba bayenze sacrifice ngenxa yabafowabo ngenxa yokuthi bona babengakabi le ndawo yokuhlala bathi ngcono sincedisa abafowethu labo bathola indawo yokuhlala kubuya kithi njengebandla khathesi sihleze silabafowethu nxa bephakathi kokukhala sithini ngabo ingqondo eyayilalaba izizwe lezi ezimbili lehafu etribe kaManase basilethela isifundo lapho sokuthi ngeza ke wahlala kuhle umfowenu ephakathi kohlupho kala kudla kala sambatho ufelwe asibuye endabeni yokufelwa sokwandile kakhulu ebandleni ukuthi abantu abalale ezimfeni kufa umzalwane sibili kumbe umzalwane efelwe behambe ekseni uyelala kulabantu bezinye inkolo bekhalisa ingungu zabo benza lokhu lalokhuyana nxa umfowethu ephakathi kohlupha sambenini khona ngale sekhala la yikho kutshengisa ukuthi abantu laba bandawonye kulothando olubambekayo olupractical basebebuyela after 7 years bechiya abantwana lamakhosikazi kunje sikhumano isacrifice enkulu yikho kade ngisithi ngikucizelele siyabonga awusibalele abaseFeso 6 verse 7 sike sizwe ukuthi uPaul indawo efana nayo yena uyiphatha njani kuyini esikutholayo kuPaul abaseFeso 6 verse 7 abaseFeso 6 verse lika 7 yes sebenzani ngenhliziyo zonke kungathi lisebenzela inkosi hathi abantu ukuchile ukhuma lapha ukuthi la bantu basebenza hathi ngathi uJoshua 2 kodwa basebenza yefaka uNkulunkulu ngaphi phambili kuyini sikufumanayo ngamazwi kaPaul mina lapha engikutholayo ukuthi into kumele isifuqe nxa sisenza imisebenzi emihle senzela abanye abantu yikuthi senzele uNkulunkulu kasenzele ibona yikho nxa sokubuyela ngale ku-parable liyana eyembuzi lezimvu nxa kusehlukaniswa
kuzabuzwa ke laphana ukuthi lokho kuhle ngakwenzela ngaphi Jesu kuthiwe khona kubona labana abahluphekayo kunesikhathi ukwenza awusenzela mina so nxa senza izinto ezinhle senzela uNkulunkulu ukusebenza kwabo lokho nxa besibala lapha kuyaveza ukubambana kwabo i-unity khonokho kusinika sifundo bani ebandleni indlela abasebenza ngabazi banqoba izitha zabo. Mina nginanzelela ukuthi nxa singabambana njengebandla kumbe njengezimuli singaya khatshana kakhulu. Ungananzelela lapha baphakamisa abafowabo baye lapha bona ababekhona. Lokho abasebelapho bona bakuchaya indiva. Basebenza ukuthi labafowabo babe sezingeni kunona leli abakili ukuthi nxa bephumula baphumule behlale elizweni bonke. Okunye mfundisi khonapho sikhangele even la kuthumo esiluthunyiweyo kuba lamandla kakhulu ibandla lonke lingadonsa ndawonye but kungathi enye ingxenye isemsebenzini enye ingxenye ibukele kuzaba lesivuno esikhona kodwa besingaba sihle ukudlula khonapho nxa kuyikuthi ibandla lonke libe lani libe lengxenye sabambana sadosa ndawonye. Awungiphindele uverse 5 lo 6 kuJoshua chapter 22. Bese sisizwe ukuthi ireport kaJoshua le kuzizwe zasezisehlukana uthini uJoshua ngazo? Kodwa linanzelele kakhulu ukuthi lilondoloza umlayo lomthetho uMose inceku kaNkulunkulu alinika wona ukuthanda uJehova uNkulunkulu wenu ukuhamba ezindleleni zakhe zonke ukulalela imilayo yakhe ukubambelela kuye lokumsebenzela ngenhliziyo yenu yonke lomphefumulo wenu wonke. uJoshua wasebabusisa wathi kabahambe yikho basebesiya emizini yabo. Lapha ngibona uJoshua bafisela okuhle laba abantu. Uyabakhuthaza ukuthi kabahlale bethembeke uNkulunkulu bayithanda inkosi yabo wababusisa. Kuqakatheke kangakanani bathandekayo kubudlalo bethu ebandleni uma singakhulekelana. Sibona ibandla lethu lingaba libandla lenjani nxa sikhulekelana. Sibusisana njengoJoshua ebusisela abantu emva kokwenza umsebenzi. Nxa sikhangele ikakhulu endabeni yokuthi abantu bazwisisana ukukhulekelana kulamandla. Umuntu ungamkhulekela kunzima shepherd esimpofu futhi licabana umkhulekela umuntu so ukukhulekelana khona kulamandla kuyanqanda ezinye izinto ezimbi ezinenge ekade zingenzakala phakathi kwabazalwane so sithola isifundo esihle lapha kuJoshua esokukhulekela abazalwane so lathi babukeli labalaleli akube ngumlando wami lo wakho ukukhulekela abanye abazalwane kuza sincedisa. Okunye engikutholayo nje okusesifundweni lapha ukuthi ukwethembeka elizwini lanxa babeza kwehlukana bona bayele ngasempumalanga bona besele ngapha ngasentshonalanga uJoshua uba eguguzela ukuthi khona ke linanzelele ukuthi lihlale ligcine imithetho kaJehova. So ngokwenza khona lokho kwakweza kwenza ukuthi lanxa behlukene ngegeography abanye bele kodwa bahlala benjani bebambene ngoba bonke babe bekuNkulunkulu munye bonke babe belothumo lunye bonke njalo begcina imithetho kaYahwe oyedwa. So kusincedisa kakhulu ukuthi whether ngabantu abatsha kumbe ngabadala i-geography kakumelanga kumbe umango ukuthi ungaphi kwelinye ilizwe kumbe abazali bakho bakwenye indawo kakumelanga ukuthi ngokwenza njalo ubusulahleka kuNkulunkulu kuze kungikhumbuze uDaniel labangane bakhe babe seBhabhilona bechiya abazali babo khona leJerusalem kodwa ngenxa ukuthi babezwisisile ukuthi uNkulunkulu lo kalamngcele uNkulunkulu oyedwa ongatshintshiyo noma kumele usale khona lapho yikho uJoshua abatshela khona hambani wababusisa kodwa bese linanzelele ukuhlala linjani lithembekile ligcina imithetho kaThixo ngamanye amazwi libambelele kulokhu kukholwa esivele sikubambelele. So mina ngingakutsho ukuthi akukhathalekile ukuthi umuntu
emulini ngabantwana kumbe baseboarding kumbe banga nxa bevele beyibambile imfihlakalo kaNkulunkulu uthuma belubambile lwangikhaya lokukholwa kwangikhaya kakumelanga kubalahlekele. Amazwi aqakathekile lawa engiwathandayo ukuthi imingcele ingasehlukanisi loJehova wethu kakhulu. Nxa njengoba ukhulume sechilo ukhwebe lubambe ngekhaya la nxa singihambe ngayadinga umsebenzi khona leLondon khona leAmerica khona leSouth Africa kumele ngiyigcine uthemba lakwami kuNkulunkulu. Ngamazwi aqakathekile lawo esiwathokozelayo sengani umntanami umbe umfowethu noma ngubani osuke kuleli lizwe ekhonza uJehova egcina isabatha ekhona ngale engakugcina esemazweni akude. Akusifundele uJoshua 22 verse 9 sawubona ukuthi singayiqinisa ngaphi. Verse 9. Ngakho amaRubheni, amaGadi lengxenye yesizwana sakoManase bachiya abako-Israyeli eShilo eseKhenani babuyela eGileyadi ilizwe labo ababelizuze kulandela umlayo kaJehova awethula ngoMose. Bathi sebefike eGelitothi eduzane leJordani elizweni laseKhenani, amaRubheni, amaGadi lengxenye yesizwana sakoManase bakha i-altari elikhulu eduzane leJordani. Kwathi abako-Israyeli sebezwe ukuthi sebakhe i-altari emngceleni weKhenani eGelitothi duzane leJordani eceleni le-Israyeli, umphakathi wonke wako-Israyeli wabuthana eShilo ukulungiselela ukulwa labo empini. Ngakho abako-Israyeli bathuma uFiniyasi indodana ka-Eliyazari umpristi elizweni laseGileyadi kuRubheni, uGadi lengxenye yesizwana sakoManase. Waphelekezelwa yiziphathamandla ezili10 sisinye siyinhloko yesigaba semuli phakathi kwezinsendo zako-Israyeli. Ekuyeni kwabo eGileyadi kuRubheni loGadi lengxenye yesizwana sakoManase bathi kubo, umphakathi wonke kaJehova uthi, kungani lephule ithemba kuNkulunkulu wako-Israyeli ngale indlela? Kungani lilahle uNkulunkulu lizakhela i-altari njengokumhlamukela khathesi? Kambe ukona kukaPheyori kwakungenelanga kithi na? Kuze kube lamuhla kasikalihlazi esonweni leso lanxa umkhuhlane wake wahlasela isizwe sikaJehova. Selibalekela uJehova na? Uba lingahlamukela uJehova namuhla, kusasa uzazondela isizwe sonke sako-Israyeli. Uma umhlaba elilawo ungcolisiwe, wozani emhlabeni kaJehova lapho ithabanikeli likaJehova elimi khona, bese lisabelana umhlaba lathi. Kodwa lingahlamukeli uJehova kumbe thina ngokuzakhela i-altari lenu ngaphandle kwe-altari likaJehova uNkulunkulu wenu. Lapho u-Akhani indodana kaZera aze aziphathe ngendlela engathembakalanga mayelana lezinto ezingcwelisiweyo, isijeziso kasehlelanga isizwe sonke sako-Israyeli yini? Kayisuye yedwa owafela isono sakhe. Siyabonga bathandekayo, mbanani besilalela amavesi ebalwa. Kuyini esikuthola lapha? Maybe ngiqale ngovesi eka-11 sikhangela ukuthi sebebizana ngapha amagama ke lapha evesini ka-11 ukhona ukubonile lapho ngubonile utholeni phezulu nxa sibala sithola ukuthi babizwa ngokuthiwa khona ngama-Rubenites, amabizo nalawana. Bathi phansi lapha sebebizwa ngokuthiwa khona ngabantwana baka. Amazwi ande kakhulu. Umuntu nxa sezondile mfundisi Mlilo ngakubizi ngendlela akubiza ngayo nxa izinto zonke ziright. Nxa izinto ziright ukubiza ngendlela ethile etshengisa ukuthokoza. Kodwa nxa suphambanisile uzwa ngendlela akubiza ngayo ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle. So yikho esesikuthola la kuveza ukuthukuthela okusenhlizweni zabo. Sebabiza ngamabizo abehlukanisa kunye nabo. Yes. Abenzithi ukungezela khonapho. Kodwa ungakhangela nxa usehla bona bazibiza ngokuthi the sons of Israel. Bona bangabantwana baka-Israyeli.
ukuthi laba kabasengabantwana bakaIsrayeli Yes. khonokho ungaqhubeka. Yeah. ayikhathi soku-right. Okay. Ya-ke bengithanda ukubona sikunanzeko khona. Kanti ingxabano le isivela ngaphi kuyini osokwenzakele ngabe silalela amavesi la? Sithola ukuthi lapha base beyakhe i-altari. Alright. So engqondweni zabo basebezwile ukuthi liyakhiwa bacabanga ukuthi sebehlamuka. Yikho okwenza ukuthi basole ukuthi kade selizakhele elinye i-altari ngapha elinye likhona. Bacabanga ukuthi sebehlamuka. Right. Yana phambili. Okunye sikunanzelelayo khona lapha ukuthi bacabangela. Alright. Ngalokho ababekuzwile basola ukuthi into abayizwileyo hlezi ngacina isibadonsela ekutheni uNkulunkulu abanike isijeziso njengalokho ababekufunde izolo uAkhani akwenzayo kwaphazamisa ngitsho lo-Israyeli abantu bafa. So khonapho bahle baphangisa masinyane bengakabi lesisekelo sensolo yabo ukuthi bahle bahlale phansi bathi ngcono siye bahlasela. Okay. Nxa sibala leli verse kambe liyaveza yini ukuthi isizathu se-altari sasiyini? Njalo futhi sibonani ngabe la mavesi lawa. Lawa abantu sebezwile yahle yahloma. Kuyini esikutholayo khonapha? Ngesizathu sokuthi bayehlomela leyo altari. Kuyini esikutholayo? Ngithola ke lapha mfundisi ukuthi uhlupho olukhulu uselikhulumile uMandlola. Yes. Abantu laba bezwa kuthiwa i-altari leliyana elakhiweyo isizathu salo ngesokukhonza izithixo bahle bathukuthela. Bezwa bahle baphuma le judgment. Kodwa ke kwakudingakala ukuthi bayicubungule indaba le bengakazondi ngoba lapha kukhanya bahle baphuma lezi nqumo zokuthi nxa sokunje kungcono ukuthi sihle silwe la. Ngenxa yezizathu zalokho okwenzakala emuva indaba ezayithinta phambili. So indaba isekuthini bazwe kuthiwa kodwa indlela abazwe ngayo lanxa iBhayibheli lapha lingasicacisela ukuthi bona vele babele yakheleni akuphumi la kodwa kuzaphuma kakuhle kuchasiswa kusiya phambili. So bona bezwa kuthiwa bazonda. Yikho lapha ekade ngifuna ukuthi ngifitizele khona. Okunye engunanzelelayo abantu laba ukukhathazeka kwabo kwakulungile kakhulu ngoba babenakekela abafowabo. Iphuthe laba khona ukuthi insolo le yayingela sisekelo. Lathi namhlanje ezimulini lebandleni balaleli lababukeli sifuqele abanye khatshana loKristu ngendaba yokugijimela ukwahlulela ukuthi lapha selifuna ukukhonza izithixo singazange sadingisisa. Ungananzelela njengabantu mfundisi silobuthakathaka bokuthi ngasiboni ukuthi umuntu ufuqwa yini. Khona lokho kumele ukusiyenze sibe ngabantu abazazehlisa ukuthi nxa into ungakayizwisisi kuthiwe inhlwa kayibanjwa ngekhanda. Lapha bahle babuya vele sebekufakile ukuthi kambe shwa akwenelanga yini lokhane sikubonileyo. So kwezinye izikhathi singaphangisa ukwahlulela siyalimaza abanye siyafuqela abanye khatshana loKristu. uPaul loJesu nxa bekhuthaza ukuthi sixwayeni ukwahlulela abanye abantu. Uma sifunda kuLuke 6:37 loJohn 7:24 1 Corinthians 4:5 kungenxeni kulula kakhulu ukuthi umuntu ahla eqele ngale kwangikhona ahla conclude ukuthi yena lokhu yilokho. Uqalisa ukwehlulela ingqondo yomuntu umcabangele lokho angasikocabangela. Kungenxeni kulula khonokho. Sibona uPaul abaxwayisa into efana nayo kusincedisa njani kithi kathesi. John 7:24 lapha uthi khawulani ukusola ngokubona kwamehlo. Alright. Kodwa yahlulelani ngokuqondileyo. So bemfuna ukusukela kulokho okukhulunywa nguMandlola lapha. Ukuthi yebo kambe iphutha abangabe balenza lona lelo ukuthi bahle babuthanele ukuthi sesisiyakula la. Lelana kwakuliphutha. Kodwa nxa sikukhangela generally kwakudingeka ukuthi bona labo bengaka erect ba consult
ngoba umlobo usibhalele laphana ukuthi abazange baconsulta ama-leader, at least ama-leaders onguye owayeba dismiss. Nanti sifunde laphana ebabusisa uJoshua esithi khona hayi hambani libuyele lenze kuhle lisebenzile liyefika ezimulini. So kwakukuhle, kwakulula, kwakunatural ukuthi khona nxa sebelomcabango esizawubona phambili nansi indaba eqhakathekile bamconsult uleader onguye obadismissileyo bengayibonanga ngale so ndiyabona into yankhona. So ngoba bona vele ukuze basuke lapha sebesiyale uleader nguye obadismissile. Kwesinye isikhathi kuqhakathekile ukuthi nxa usiba lento yanikayisase qonda umthungameli ukuba lo mbono akukho wrong akukho wrong kodwa ekuphileni even ku community nje kulama structures kulama leaders ephandle ngalo kulabo sobhuku lezinduna ebandleni kulabafundisi kulama elders kuhle ukuthi yebo ngingaba lo mbono mina kodwa kulabathungameli phezukwami. So ngingabonakala mina sengoqa abantu sensenza lokhu la nxa umbono wami right engiplanayo but umthungameli lokhu kuyaveza khona lokhu ukuthi iphutha laba kompani uJoshua la wayengakwazi mhlawumbe enxeba buza wathola ukuthi uJoshua la kanjani akakwazi. Ngokutsho kwakho lokho sengibone ngani nxa babezalanda uJoshua wayezakwazi ukuthi ngithatha nyathelo bani lokulungisisa le ndaba kakhulu lokubuthana lokhane enxe kwangasoze kube khona ngoba bekosta hayi bangitshelile into le njani ngiyayazi. So bese ngisiya kuvesi liyane ekhuluma ukuthi hayi la nxa kunjalo usumbonile lapha umuntu ukuthi kumbe usubona ukuthi ngani kule nto ongayizwisi kahle usubona intuthu lapha kakumelanga ukuthi sihle siphangise ukwahlulela. uJesu utsho njalo ukuthi hayi lina lehlulela ngokubona ngamehlo ngenxa ukuthi we are limited kasenelisi ukubona esingathi motive yomuntu kumbe enhlizweni. So singahle siphangise ukwahlulela kuba lengozi ngoba uzahlulela kanti vele usuwahlulele ngendlela errong. Siyabonga uzongikhumbuze amazwi kababa swazilalelayo uJJ Mhlanga wayevama uthatha yena khuluma ucine lapho owazi khona lapho ongazi khona khuluma lapho owazi khona kuyingozi ukukhuluma lezi zinto ongazaziyo ozusengele ezimithini. Ngizwile lapho ukuthi ucine ukhuluma ngendaba naleyi kanti khonokho okubangela ukuthi baqasona besabe kangaka sibona i-altar selakhiwe. Isifiso sangakhona sasivela ngapha akusifundele uJoshua ngo-22 verse ka-13 kuya ku-15 sizamona sikhangele izisusa zakhona. Verse 13 ngakho abako-Israyeli bathuma uFiniyasi indodana ka-Eliyazari umpristi elizweni leGiliyadi kuRubheni uGadi lengxenye yesizwane sakoManase waphelekezelwa iziphathamandla ezilithumi sisinye siyinhloko yesigaba semuli phakathi kwezinsendo zako-Israyeli ekuyeni kwabo eGiliyadi kuRubheni loGadi lengxenye yesizwane sakoManase bathi kubo ngiqhubekele phambili 15 ngena ku-15 siyabonga. Now umbuzo sengilawo lapha kungenxa yani o-Israyeli wakhetha uFiniyasi ukuthi abe inhloko yaleli qula eleza kuyakhuluma lalezi zizwe ezimbili ezilengxenye kungenxa yani bakhetha uFiniyasi. uFiniyasi wayevele ngubani? uFiniyasi ngumntaka kampristi uEliyaza. Siyamthola endabeni esifunda ngayo kuNumbers chapter 25 ngayo. So kulobufebe ePiori. iBhayibheli lithi uFiniyasi wazonda wagwaza indoda yako-Israyeli lesifebe umkhonto wangena wayethutsha ngalo wangena wathutsha ngale okutshengisela ukuthi ngumuntu owayengakwanisi ukumelana lamanyala abantu nxa besenza amanyala phambi kobuso bukaNkulunkulu wayengakutolerate sitsho njalo ngesikhiwa. So yindoda eyayithenjiwe ukuthi leyi into zamanyala uyakwazi ukudila lazo. Mina engunanzelelayo nxa ngi-analyze ngikhangela ivesi leyi ukuhamba kukaFiniyasi kwakusitsho khona lokho esikubale kuvesi 11 actually uvesi 12 ngoba uvesi 12 ukhuluma ukuthi umphakathi wako-Israyeli wabuthana eShilo ukulungiselela ukulwa labo empini. So ngokuthuma uFiniyasi
kwakuyi-statement esokuthi lapha sokuliwa madoda ngoba uPhineas evele indoda yani yempi ngalokho ayekwenzile lokho okukhulunywa ngumfundisi laphana kubani kuNumbers chapter 25. So nxa basebona uPhineas ethutsha ebuya lequla leli kwakumele ukuthi kusekibo ukuthi le indaba kuthi indaba eserious futhi wayethethe izinhloko zonke zakwa-Israel. So yikho kwakumele ukuthi into yangikhona ifike sibili ilesisindo sokuthi lokho esilisola ngakho sitsho khona lokho. So kwasokumele ukuthi-ke baphendule kucace ukuthi lijongeni ngale into langendonsela ubani uPhineas ayevele njani ayiyo yona ngoba wayeselendonsela ngalokho ayenjani ayekwenzile ngale kuNumbers chapter 25 lokuthi wayengumntaka mpriest. Abanye bathini ngalokho? Hayi, okuningi ngibona ngani umfundisi sekugcizelele lapha ukuthi hayi undoda lo ukufika kwakhe kwakufanele ukuthi bahle bakhumbule indaba kaNumbers chapter 25 ukuthi lapha undoda lo avela khona wavela into ezingamanga right kuthi ukuthi lapha izinto azimanga kuhle la yikho kuthutsha undoda lo. Ngifuna ukubona ukuthi bayisusa kanjani indaba le. Uverse 16 uthini kaJoshua 22? Umphakathi wonke kaJehova uthi kungani lephule ithemba kuNkulunkulu wako-Israyeli ngale indlela? Kungani lilahle uNkulunkulu lazakhela i-altare njengokumhlamukela khathesi? Now indlela ayethula ngayindaba ukuthi umphakathi wonke kaIsrayeli uthi kanti uIsrayeli kunjwa izwe ezingaki ezisho njalo ngezingaki khonapho mfundisi kuhle kuveza ukuthi abantu laba vele ijudgment base bephume la ukuthi thina yithi sodwa esesisele singu-Israyeli oqotho lezani izizwe ezimbili lengxenye sebehlubukile. So nxa kukhulunywa ngo-Israyeli sokukhulunywa ngalaba abasentshonalanga izizwe eziyi9.5. So kuthi ukuthi labana ngabasabalwa ku-Israyeli ngenxa yalokho abakuzwileyo bacabangela ukuthi abantu laba sebehlubukile. Kulamagama abawasebenzisayo aveza ukuthi le into imbi yiwaphi lawo magama abawasebenzisayo awathola ku-Akhani wathole kuzo lezo ndawo kuBhalpho njalo njalo. Sithola ukuthi basebenzisa amabala athi ukukhohlisa lokuhlubuka. Ukukhohlisa lokuhlubuka. Nxa usukulandela ubuyela emuva ngale kwenzakalani kwa-Akhani kwenzakalani eBhalpho okuveza ukuthi laba bantu babesesaba ukuthi kuza kwenzakala ukufanana kubo. Ongananzelela ku-Numbers ngani Numbers chapter 25 uzathola ukuthi uIsrayeli waqalisa amadoda kwa-Israyeli ukubona abezizwe nabeMoab sebephuma besiya emidansweni yabo kwaze kwafike ekutheni indoda ethize yako-Israyeli uZimri waphuma wathatha isifebe seMoab uCozbi wazongena laye etendeni kunjalo yikho lapho esithola khona uPhineas ebananzelela besiyangena etendeni laphana efika egwaza ngenxa yokuthini kwase kuveza open rebellion ukuhlamuka egcekeni kuNkulunkulu ngale uAkhani la ngendlela efana nayo betsheliwe ukuthi nxa lizangena lapha lingathathi izinto ekuthiwe khona zingcolile kodwa yena uAkhani simthola ezithatha esiyangena lazo ngapha ko-Israyeli efihla kusenzakala konke lokhuyana isizwe se-Ai esincane sihlasela isizwe sikaJoshua kusifa abantu wayekukhangele kodwa wakhetha ukutula kwaze kwafike ekutheni khona kwenziwe inkatho kuze kuyefika lapho adliwa khona ukuthi wena ngothetha izinto inkhona esevume ukuthi hayi ngathi ngabona ingubo evela ngaphi ngayithatha. So konke khona ukhana kwakuveza ukuthi bakubona ukuthi laba phela abantu laba sebefuna ukusibisela kuliyana ingozi eyenzakalayo bafa abantu abaningi ngoba ngale kuNumbers 24,000 abantu bafa ngapha futhi kwesikhathi sika-Akhani kwafa abantu abaningi. So laba bantu bakubona ukuthi lapha siyaphela yikho babalanda baletha ngale. Sithe sixoxa lapha satsho ukuthi yena laba bantu bezwa bacabangela ngesilungu baconclude ukuthi
lawa sebesenza lokho kuyingozi engakanani bathandekayo ukuthi ungabona umuntu esesizwe esithize ukuthi yena usephinda into yakhe ayenza kudala kambe awula nguqoko yini kulengozi bani yini ngoba laba siyabona ukuthi okwenza benza ngalendlela babehlutshwa izolo abayibonileyo bathi lapha sokuphinda into yokhana kambe awula ngozi ukuthi lathi izolo isenze siphatha abanye abantu ngendlela ethize. Okukhona mfundisi ukuthi ikukhangela izolo kuqhakathekile kodwa kulalokho okunye okuqhakathekileyo umuntu uyatshintsha umuntu uyatshintsha mhlawumbe kungaba ukuthi ukuqalisa kwaleyo ndaba obona ngaye zingabe zifanana leyami kodwa zisiya kuma destiny achiyeneyo kumbe ku conclusion echiyeneyo so kuqhakathekile kakhulu ukuthi nxa ngibona ulutho lusenzakala kumbe ngibona umuntu esenza olunye ulutho oluthile ngiyilandele kakuhle indaba izifike emaphethelweni ukuze ngibe kwazi ukuthi ngincedisa njani ngoba ngingagijimela ukuthi kuzakwenzakala lokhu ngenxa yokuthi mina lokhu ngake ngakwenza kwenzakala so ugcina sokuphume isinqumo esingaqondanga. Siyabonga. Kwesinye isikhathi izimpi umuntu uyabuya lapha enembuzo ethize ngalokho okwenzakeleyo. Kweso sithi wena olande uzobuza uphinde uyibasele ngamandla leyo ndaba. Ihlimemetheke ngamandla ingabambeki enqebe into kanjani ingabambeka. Sifundani ngalezi zizwe ezisempumalanga ngendlela ezaphendula ngayo okugcwalisa uZakha ngo-15 verse nga-1 kuyini esokufundayo okungasincedisa lasempilweni zakusasa labo ngela khona injiniyela ukufunda kwethu kwekhanda kuJoshua 21 verse 22 verse 21 sawu 29 andi siyakwazi ukuthi uFinehasi wafuka wabaqonda ngalokho asebekwenzile ukuthi selenze kwathi kuhluka ngokhwana kodwa la nxa sebe-athakiwe sazibona sokulebutho elibahlase eRetmali bahlasele indlela abaphendula ngayo esifundisani thina ngokuphendula imibuzo esikhathazayo nxa sihlasele. Nxa sikhangele laba mfundisi mina kuyangithathekisa indlela izizwe lezi ezimbili lengxenye indlela abaphendula ngayo inika i-challenge kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi ezinye izimpi singazigwema ezimulini kumbe emabandleni nxa besingafunda indlela laba abaphendula ngayo ngoba okokuqala kwamele sikhangele ama-charges kumbe sikhangele ukusolwa lokho ababesolwa ngakho eqinisweni nje bona siza kubona siyagcina laphana ukuthi bona babekwazi ukuthi lokho kukhulunywa ngoPhinehasi asoqiniso ngoba ama-charges lawa njengobona sikuvezile la bafika ngokuthi alithembekanga enkosini angithi base beconclude babuyela babanika i-reference yokuthi kanti ukona kukaPeori ngale kwenzani kakwenelanga yini so ngamanye amazwi sebeconclude ukuthi lani seliphinda so alikubonanga okwenzakala ngayo baphinda futhi babanika i-reference ka-Achan ukuthi ukona kuka-Achan alikusuthanga yini ngamanye amazwi umuntu esitsho njalo so i-magnitude kumbe isisindo sokusola lokho kwakukukhulu okokuthi kwakungaba lula natural umuntu ukuthi ahlavukulaka ahlathi hayi nxa kunjalo sesixabana ngoba unsola ngento engasoqiniso kodwa sithola lapho ukuthi lezi zizwe kuthiwa babalalela patiently ukuthi isifundo sokuqala ikulalela balalela patiently bakhuluma baqeda basebeqala ke kuphendula lakho futhi bephendula ngendlela epholileyo sebezwisisile ngoba enye into enginanzelayo bazwisisa ukuthi abantu laba i-concern yabo sibili genuine kodwa lanxa i-genuine kabazwisisanga ukuthi why sikwenzile lokho then ke basebezama ke bona ukuthi bachasise ukuthi indaba i-altar lay ikhona so ukhuthaza lapho ukuthi balalele nxa siwa kuzinkinga
qala uzwisise yes lokho okubuzwayo ungakazama ungazwisisa umuntu aqede akonke athathe ekhuluma engakaqedi la ususulibeka umlaleli ungamlalela uthi uya ngaphi usuzwile usuchasisa ukuthi hayi lokho ngikwenza ngale njongo la ngale njongo ufuna ukuthi nini. Alright mfundisi ukulalela kwabancedisa ukuthi bazwisise ukuthi i-concern elaleziyana izizwe eziyi-9 le-half le yabo yokwakha i-altare ziyafanana so yikho okwayenza ukuthi baphendule ngendlela ngoba labana babesaba ukuthi abantu laba sebekhonza omunye uNkulunkulu siyisizwe esiyi-1 kodwa-ke abantu laba sebekhonza omunye ubani uNkulunkulu kanti laba besakhe i-altare balakhela ukuthi ngokuhamba kweminyaka nxa sebefile abadala labana abangale komfula entshonalanga bengathi lesana ngesinye isizwe esikhonza omunye uNkulunkulu yikho besakha i-altare elifanana leliyana elingale uJordan ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi bakhonza uNkulunkulu onjani uNkulunkulu ofananayo so ngifitizela ipoint elethwa ngumfundisi uKhumalo ukulalela kuqhakathekile ngiyangubone kwesinye isikhathi emhlanganweni kumbe church board omunye umuntu usakhuluma isandla sesiphakeme ngakaqedi ukukhuluma lokuthi khona phana akwandanga ukuphuma ipoint eyakho umhlangano ngoba kwanda ukuthi uya attack kulokuthi kukhulunywe ngento okukhulunywa ngayo so ukuthi kulalelwe umuntu azayiqeda ubuso responda kuqhakathekile kakhulu. Mazwi bani awasebenzisayo aba ngamazwi okuqala atshengisa ukubambana kuba munye labo mazwi bani verse 22 right verse 22 verse 22 laphana ithi yena nxa babephendula ke laba uSomandla uNkulunkulu uThixo uSomandla uNkulunkulu uThixo uyazi njalo uIsrayeli kabe lolwazi njalo lokho bekuyikuhlamukela kumbe ukuqholozela uThixo lingasisindisi namhla ukuthi nxa lokho bekuyikuhlamukela uThixo lingasisindisi so nginanzelela ukuthi bahle baveze indlela uIsrayeli lo owezizwe ezingu-9 lengxenye indlela abaphendula ngayo ukuthi khona lokho elikukholwayo lathi yikho esikukholwayo bakhulume ngokuthi uSomandla uNkulunkulu uThixo so amabala lawana asetshenziswe lapha ngamabala aveza ukuthi khona ke balokhe bemkholwa uNkulunkulu kaIsrayeli ngoba uNkulunkulu babe baningi ngaleso sikhathi so nxa besebenzisa wona lamabala ayeveza ukuthi khona ke labo balokhe bemunye ndawonye lapho. Siyabona nxa siyaphutsha yona indawo lesisigaba sefunda ukuthi sebechasisele akakho owazizwa ehlule ngomunye uthiwa bonke bathokoza akulanto enhle njengoba nxa ungaba whether usekhaya baba lo mama kuyaqatshana silwisele ukuthi sonke siyanqoba kungabi lokunqoba loluzayo win-win situation kuyancisa kakhulu lokho ngendlela abachasa ngayo sifunda ukuthi yena impi engavuka phakathi kwesizwe sinye yema ingasamemethekanga ukubambana kwaphambili akube nguwe kathesi osuhlangane lokuhlaselwa ngecala ongalaziyo ongakuphatha njani mhlobo wami ake ngumbuzo sizibuza siziphendule thina sodwa ukuthi singasebenzisa ziphi izigaba zenkulumo ezingaselapha ekuthini ingxabano le ingayiphambili kanti vele yona ingxabano singayilungisa njani emabandleni ethu lasempilweni zonke insuku uJoshua ngo-22 verse ka-30 uthini usa-34 verse 30 wathi uFinehasi umpristi labakhokheli besizwe abakhokheli bezisendo zako-Israyeli sebezwe okwakutshiwo nguRubheni uGadi loManase bathokoza uFinehasi indodana ka-Eliyazari umpristi wathi kuRubheni uGadi loManase lamhla siyazi ukuthi uJehova ulathi ngenxa yokuthi kalizange liyekele ukuthembeka phambi kukaJehova kulolu daba khathesi selihlenge abako-Israyeli esandleni sikaJehova uFinehasi indodana ka-Eliyazari umpristi labakhokheli babuyela eKhenani bevela emhlanganweni wabo lamaGadi eGiliyadi basebebika
kwabako-Israyeli bathokoza ukuzwa umbiko basebemdumisa uNkulunkulu. Amen. Kabasakhulumanga njalo ngokuya empini yokubalwisa ukwenzela ukuchabalalisa ilizwe lapho amaRubheni lamaGadi ayehlala khona. Njalo amaRubheni lamaGadi anika i-altari leli bizo ubufakazi phakathi kwethu ukuthi uJehova unguNkulunkulu. Amen. Amen. Now sesilalela indaba yonke. Ebesimele kudubuke impi esabekayo. Impi kayisaba ngakhona. Indaba yonke besilalele isilethela sifundo bani sokuthi nxa ebandleni kumbe emulini kube lengxabano silungise ngale indlela. Kwenye sikutholayo kulama insights bani siwatholayo asitshela ukuthi hayi nxa kube lo hlupho siqala lapha siye lapha siye laphana indaba iciniso sonke sibese sidumisa inkosi ndawonye. Kune sikufundileyo okwakuqala mfundisi ukuthi nxa kulento esisolayo ebandleni kumbe emulini kasingayigcina enhlizweni sithule kayikhulunywe ngoba izinto zingabe lokhu zigcinwa lapho ezidubuka khona kuvuleka indaba eziningi kuyabe kungasaziyo ukuthi manje kudilwe la yiphi indaba la. So lapho konakala khona akuhle kulungiswe khonapha njengalezi izizwe zakwe-Israyeli eziyi-9 lengxenye bathi besizwa bahle basukuma. So kasingameleli ukuthi indaba zibe ziningi ngoba kuyahlupha phambili. So i-first point ekhona ngiyokuthi ikhulumisanani ungakugcina enhlizweni. Okay. Yeah. Okunye sikutholayo ukuthi nxa sokufike izinto ezindlebeni zethu sezwa inzwabethi leyo kasingagijimeli ukufaka isinqumo singakazwisisi. Kumele siqale sizwisise, singazwisisa bese sikhuluma ngohlupho loba lokho esikubona ngathi kuluhlupho singaxabani sodwa. Uhlupho kwezizikhathi luma seceleni lube seceleni kugcina sokusilwa abantu kodwa lapha sibona kubuya khona lokho ababebona ngathi kuluhlupho bese kusebenza. So okutsho lapho ukuthi yena qala uzwisise okuyikho okuyimbangela yohlupho. Ungagijimi ngento ongakayizwisisi ufuthi uqina ngayo. Right. Okunye esikutholayo ukuthi nxa uzadinga ukuthi lilungise uhlupho solikhona kumele ukuthi umuntu abe willing ukuzidela ukuze lolu hlupho lulunge. Okay. Nxa sikhangela izizwe lezi ezingu-9 lezi ezentshonalanga nga kuthiwa babezimisele ukuthi khona bona nxa kuyikuthi njengobona ngapho ngasempumalanga kuyikuthi yikho kwenza kube lalolu hlupho wozani ngapha lapho okule altari likaNkulunkulu sizokwabelana wona lo mhlabathi esilawo. So babezimisele injongo kuyikuthi i-unity iqhubeke ikhona. So kumele ukuthi nxa kulokuxabana lapha la two parties kube khona i-sacrifice ukuzimisela ukuthi ekucineni kube le unity. Okunye khonapho ngigcizelela indaba yokuthi nxa lilungisa indaba khulumani ngohlupho. Right. Lona kanye olubangela ukuthi lingazwanani. Lingabambi indaba ezinenginengi. Alright. Lihle liqonde kanye ngoba lapha indaba yayinge-altare la yiyo yakhulunywayo. Akuzange kwavela ezinye indaba kwakhulunywa indaba ye-altare. Njalo ukuthi lokho kunjalo futhi ngenza so. Ngiyayizwa ipoint lapho thina nxa kulohlupho qondani lulohlupho. Silufake center. Sihlasele ini uhlupho. Kuvamile ukuthi abantu bachiye uhlupho bahlaselane bona bodwa. Hlaselane ini uyabona la ngekhaya. Mina ngifuna umntwana boarding school. Mina hayi ngifuna umntwana aye ku day school. Awunhloniphi. Sokusukile kuhlupho lolu olukhona. Hlalani phansi kanti wena kungenxa yani ufuna boarding school. Wena kungenxa yani ufuna ukuthi aye ku day school. Lixoxe indaba lixoxe abeka wakhe hayi kusho ukuthi uqinisile. Selithatha lokho kunjani ikubona uqinisekile. Yes. Okunye umloba sivezela khona laphana ukuthi impendulo epholileyo iyaluqeda uhlupho. Ukuthi every time nxa sekube khona i-conflict liyana kumbe ususolwa ngento engasoqiniso kuthiwa kumele sikufunde
ukuqala ulalele uzwisise ungakazama ukuthi wena kube ngofuna abakuzwisisa qala uzwisise ukuthi bakusola besithini singakufunda khona kuyanceda ukuthi khona la nxa usuphendula into enjani oyizwisisileyo. Siyabonga ungavuki ngolaka ukukhuluma ngakho ngapho uvuka ngolaka lijayele ulokhu lalela izinto ebantwini hayi lalela ukuthi baya ngaphi ungalalela ususiba lempilo enjani ethambileyo ufuna ukukhuluma ngithi okunye ukuqakathekileyo mfundisi ukuthi abantu sifuqwe luthando izizwe lezane eziyi9 lengxenye babefuqwa luthando yikho lapho sebechasisela ukuthi hayi i-altare leli belingelalokhu lalokhu bazwisisa so even la kuma cases e-discipline abawahandlayo ngabafuqwe luthando kuzayenza ukuthi umsebenzi kaMlimi uhambe kuhle. Awakho akucina. Okay, mina benginanzelela ukuthi uNkulunkulu vela kufunayo ukuthi sihlale simunye ukwenzela ukuthi lo moya oyingcwele athelwe phakathi kwethu. Kuqhakathekile ukuthi ngazo zonke izikhathi siyenelise ukucazulula uhlupho nxa soluthe lwasehlela. Njalo ukufika ebandleni kumbe ukugweba kwebandla kakube yinto yokucina sesizame yonke imizamo leyo okunye kuyalungiseka bathandekayo futhi nxa sokuthe kwalungiseka kasithokozeni ngoba uNkulunkulu ufisa ukuthi sihlale simunye selokhu yena lo baba bemunye. Amen. Elakho yokucina usikhulekela khona. Engakutsho ngifuna ukucina ngo1 Petro 3 verse 8 yenye verse ade siyiphiwe lapha. Kodwa kokucina lonke hlalisanani ngokuthula owani lozwelo lithandane njengabazalwane libe lesihawu kanye lokuthobeka lingaphindiseli okubi ngokubi loba inhlamba ngenhlamba kodwa ngesibusiso ngoba labizelwa ukuze lizuze ilifa lokubusiswa. Amen. So ngamafitshane bona ngani yikho engingakutsho kubalaleli lababukeli ukuthi lanxa kungamelanga si compromise eqinisweni likaNkulunkulu kanti ngakonyula uhlangothi futhi akumelanga sibe harsh ukwahlulela abantu ngezinto esiyabe singelabufakazi lazo asibeni lomthandazo. Babo sezulwini siyabonga lesi sifundo osiphe sona sicela sengani Nkosi lesi sifundo singadala inguquko kithi indlela esiphathana ngayo ezimulini indlela esiphathana ngayo ku community lendlela esiphathana ngayo ebandleni senzele khona lokho uNkulunkulu ukuze kuthiwe singabantu abakho sifuze uJesu egameni lakho siyakhuleka amen. Amen.